Nungkal sungin Zomi Revolutionary Army Eastern Command tadim gam huam len tang dunga khoguk vanin khonu khopate polpi kem sia te le khangno makai te to kimoin zogam maban to kisai holim na le zogam galkap te din mun te hilchan na ki bol the hi chin ZRA Eastern Command galkam mang pipa tungpan ki zahi man Zomi Revolutionary Army Eastern Command 2 again be na Zogam Galkap te in tulni le som le thum kuma kipanin Galkap ki ukna le dictatorship abaina ding Myanmar gam pen akibel polgam Federal Union diktakin akilam ki exo na ding Zomi te in Zogam sunga akibel polgam ke Federal State akichian khat hi na to thune na self determination bukim nga theina ding chi ngim na bulpi te khungin akiput hia Zomi te minam Galkap piching khat hi hingim na bulpi te atang tun zo na dingin maban akalswan na sunga Zogam Galkap ZRA Eastern Command ahun na muna mualle din mun zuin Zogam van na maban kalswan wa Zogam sunga khotwam tuama khonu khopa khangno te to holim na bolin ZRA Eastern Command 2 hilchan na angim na bulpi te pulang na gamle menam in na la na le patta na khole tuisunga kisam thut le late kupi na chi te nei to zelu hi tulni le som le khat kum February khasungin Myanmar Galkap kumpin gamuk na bulu a hi manin Myanmar gam buba tang pi tang ta in lungkim lo na la na langpan na le do na nasatakin hongom hi Spring Revolution min to thawi thaw tang to in pukna bulu Galkap kumpi azungpan akilot hiat zo na dingin nak pi takin kido hi Spring Revolution akibol chiangin ZRA Eastern Command Zogam Galkap te in zo Myanmar gam sunga mol tungni thaw toy ki pol na te din mon le kalson zia to ki bangin Galkap ki ukna beya Federal ki vai puak zia to gam lam ki zo na ding minam sik san Federal gam ke te phu zo na ding mapan na ki ha khat sem hi ZRA Eastern Command Zogam Galkap te in Zogam pen Myanmar gam sunga thunei na bukim self determination anga Federal gam ke khat adin zo na ding in mapan na hat sem hi Zogam phu zo na ding mapan na gam vai le ki ukna lam to kisai thule la van ding in ZRA Eastern Command in Zomi Political Coordination Committee ZPCC puthiai ZPCC Polin Zogam phu na zui ding le lam lak ding in Zogam chata le Zogam tang ko na hongbo lo hi Zogam chata sunga ki khung Zogam maban te atang tun na ding in ZRA Eastern Command Zogam Galkap te in ni kum tu ni le som ni le khata ki panin Zogam van na maban ha kat sem sema tuin Zogam sunga kho tampia ba phain khonu khopha khangno makai te chi te to holim na bol to to hi ni kum tu ni le som ni le khat December khasungin tadim gam hom sunga khosom langa a hoin van zo hi January le February khasungin tadim le tonjang gam hom sunga khosom ni le khata hoin van zo hi February khasungin Zogam chada sunga ki khong bangin Zogam kiuk na Zogam administration pen tonjang gam meitei gun gal osu sagi a phut zo hi tua hi manin tuin osu som le ni ki phut zo ta hi Zogam vanin akwan Zogam Galkap te khotwam tuam panin khonu khopa nungak tangwal te in namokin mun khat khata sana go wa holim na te lo chingma mai Zogam phu ding a hong khak tan nuam CNF Sine Galkap te in December kha Zogam van na sunga ko sing khuwa Zogam Galkap te hong simua pasian in oilo a hi manin aliam bai sain nong ki ko nongkal sunga Zogam Galkap te in Zogam avan na sunga zong Zogam le Zomi te khan to na ding hak tan nuam namdang thau toy ki pol na pol khatin khosunga khangno ki pol na te asimo na te a hi zongin khole tu success na te a hi zongin athuam lo pin mi pi nei le lam te asu sak na te a hi zongin khomi te in Zogam Galkap te tunga ko hi Myanmar Galkap te do ding chi paulap to khole tu asu sia nu mei na pang alaw thong sak thuman lo pin sumle pai asut athuam lo pia motorcycle ki pan nei le lam asu sak namdang thau toy ki pol na te Zogam sungpan aki hephian na ding in
Zogam Galkap te in na kisen hi Zogam Galkap te in Zogam chada 6 anin Zogam sunga thau toy Galkap khatbek om ding maswan in neya ZRA san comment pen minam Galkap kichian khat hi na to kip takin ading ding in thumeiletin kine hi chin Zogam Galkap mang pi pa tungpan ki za hi